Kei te puku te rai o te toi hau o te uepu prihimana o Aotearoa, ki te tūmua ki Takirua o te Ropu Torangapū Māori, ara kia Peter Sharples. Ko te ngako o te raruraru e hāngai ana ki tētahi whare o mua o te māpū mangu kaha. E whai ake nei ko te pūrongo. Koe nei te tūranga waiwai o mua o te kenge mangu kaha I te tonga o Tāmaki Makaurau. Āna tēnei whare kua taka anō ai te Pāti Māori ki te raruraru. Why would a politician support criminal groups whose main victims are actually poor Māori in New Zealand? It's naive at best. Kua tuku nei Peter Sharples ētahi reta ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau e tautoko ana I te tono kia whakakorea tā rātou whakatau kei te whati ētahi wāhanga o te whare I ngā ture hānganga. Hei tā Peter Sharples he whare tēnei e whakahaere I ngā kaupapa Māori mo te hapori. For any politician to be supporting them is to actually be giving a one-fingered salute not only to the authorities but to good families who are trying to steer their children away from gang activity. E ai ki ngā whakamārama ko Martin Cooper, te kai whakahaere matua o te tari o Peter Sharples I Tāmaki Makaurau, te kaipupuri o mua o tēnei whare. I tuku tono a te karere ki te kōrero kia Peter Sharples, engari auware ake. Neke atu I te kotahi miriona tāra te wāriu o te taru kino I kitea I te whare nei, no reira I hokona atu I te kaunihera I te rātau, I raro I te ture muru rawa whānako. He oi I naia nei kei te whakarite te kaunihera ki te whaina I te kaipupuri hou mo te whati o ngā ture. Nā tēnei kei te whakawhiti kōrero ia ki te hoko atu anō I te whare ki te kenge. If this property goes back to the Black Power, that will be a win for the Black Power, and what will that do for the parents who are trying to steer their children away from gang activity? I tuku tono mātou ki te kaunihera, engari kāore rātou I hiahia ki te kōrero mai ki a mātou. Mikey Sherman, Te Karere.